mandla ku kazaka lava va hlohlotela va ku never give up. Langutane vatswari va mina, xibomo se xi lava ku tirha. Langutane vatswari va mina, xibomo se xi lava ku tirha. Vana ni mandla va seketeri va mina. Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Aye, vaseketeri va nongonoko Xitsonga Beat Show. Awara ya nhungu ni madyambu i khale man, i khale swi yimeleni swi leswi kambe ke swi ze swi fika ka siku ra namuntlha ni tlanga leswi ni nga mi tshembisa ni khe ni ba pongo la vhikini na vhiki leriya ni ku ni la ku tlanga risimu leri ri nge le ka Giyani Land of Blood leri nghenisaka xitori lexi ri nga tlangiwa hi Dr. Thomas Chauke. Hi yo mhaka mi ni vona ni hava xelini ni mbale swidloko leswikulukumba na tihembe leto chavisa. A hembe ya mina leyi ni yo lomba ni yo lomba hembe leyi ku ni kota ku ni endla nongonoko lowu wu va wa xiyimo xa le henhla. So i ti 26 Friday ya kahle yo saseka no tshemba ku vanhu lava nga kona va langusele swi swa matimba ende ni ya mi nyika swona swi swa matimba. Giyani Land of Blood eka SABC 2 i risimu leri nga tlangiwa kahle ngopfu. So vanhu va le ku tivutiseni ku so ku hava katara, ku hava lead guitar, ku hava bass guitar, ni ya huma njhani loko swi ri so? Ni to riska kunene ni ta tlanga bass guitar hi bass keyboard ni ta yi tlanga hi keyboard. So yeah, mi ta swi twa kwala ni ta tsaka swinene ngopfu ku mi khometa mi ni byela ku finally ta va yi khe yi twala njhani tanihi tolovelo. So ni ba mandla ni vuyela ka n'wina mi nga subscriber, n'wina mi yaka mahlweni mi seketela nongonoko hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Xitori xa misava hi lexi xi nghenile Giyani na lexi a xidloko xa mina no endlela ku nongonoko wo tiya. Okay, xipidi xi famba tingani kwala 152 152 xitimbuti leti ti vanga huwa mani na loko wo hemba ku xuta u ri senteni uku studio xi le sencherio kumbe rivoni ya ntivi Nto riska ai tlangeni. Okay.
mi nga chuhi. Exikatarani lexi ni nga xi kuma ni xeweta sono na n'wi xeweta sono hi yena a nga ni komba lu gatarani lori ku ni ta kota ku ni lu faka la. Faka lexi xo hlavelela. Ai, Rutege.
Katara. Kwa Katara. Mara base guitar ili. Yo menila. Yare. Hey, go. Akatiangi Money look. Cameraman ita me. Ifani isindana ingatwali kuna urobani ndene. Auntoloveli. Dead, dilecting.
Moyerichela. Ani chako bangata kuno chaisa. Venga no, loko ni vuma. Xitori xa misava ka hina xi nghenile Giyani pepela. Okay, mun bali antega tara. Xitori xa misava hi lexi xi nghenile Giyani. Mi twa ku nandziha hi n'wini. Bana mani yo. Xitori xa misava hi lexi xi nghenile Giyani. Xitori xa misava magaza xi nghenile Giyani. Yo! Xitori xa misava hi lexi. Le ku teni. Nata. Mativa na. Yo! Again, tiphina hi nga voni. Mon vhela ni hlavela loko ni vuya kwaleno ni vhela ni vuya hi. Again, tiphina hi nga vuyeriwa magaza. Again, tiphina hi nga vuyeriwa magaza. Yo! Signore, pare. Oi, cha. Hi nga vuyeriwa magaza, okay? Again, tiphina hi nga vuyeriwa magaza. Again, tiphina hi nga vuyeriwa magaza. Loko va kha va ta va hi swekela swona. Ni tini ndo fedza. Ni nga wisi nchumu. Mina dokodela. Se va ku chapsula. Giyani. Swayeni. Nego va swayeni.
Okay. Ah, you look there. Like Fante and Dagunya Stana. I late. Shitori Shamisava Makasa. Shindeni Giyani. Tina. Ya Uyeri wa Makasa. Shitori Shamisava Makasa. Shindeni Giyani. Hey. Look there. Even then, what's up? Lana le one. Look at the Gonya. Ina Uyeri wa Makasa. Shitori Shamisava Ileshe. Shindeni Giyani. Ina. I drink cash. Shitori Shamisava Ileshe. Shindeni Giyani. Shitori Shamisava Makasa. Shindeni Giyani. Ina Uyeri wa Makasa. Shitori Shamisava Makasa. Shindeni Giyani. Ina Uyeri wa Makasa. Shitori Shamisava Ileshe. Shindeni Giyani. Ina Uyeri wa Makasa. Okay, I got episode 20. I celebrate episode 20 like uchaya risimu ra leri nge le ka xitori xa misava ri nga tlangiwa hi tlulu wa munhu dokodela Thomas Chauke Danko. Na tshemba ku mi khomeke kahle a munhu mi phinda ni ke ni famba vino na famba